this is the power of the cross, Son of God, slain for us. Jesus, became sin for us without any sin, without spot. That's the power, not the cross, but the one who died on the cross. Hinabi, namatay sa cross. Duhabi ito, di ba? Ang usan, agto pas langit, no? Imagine ka nga, katong kawatan, privilege itong kawatan. Usang maluwas sila, no? Gustong Ginoo jud maluwas, pero gabugal-bugal man. Okay, so salamat ha. I hope nga ready na ta, atong kasing-kasing, atong unhuna, atong kauglingon. Ba ninyo, kapoy siguro, no? Pero para si Ginoo, mawa ang kapoy. Kaya yung Bible, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy strength. So, makabarog, makakuan pa ka. So, at least, no, tungod sa gugma sa Diyos, no, naatay kusog gihatag. Kaya ingon ko, basid mauna ni katapusan, no, sa atong panibahon, mubalik ng Ginoo. So, kung ang Ginoo mubalik na, tapos na ang tanan, pero na ay judgment seat of Christ. So, always remember, no, during the rapture, so, one thing mahitabo, muatubang ta, all of us, no, muatubang, no, in the judgment seat of Christ. Mo give account ta. So, mauna nga, apil na nis pagsimba nga naa ka diha, imunuhuna, wa diri, no? Naa na diha nga naa ka simba, wa ka magsimba. Sibo nga naa ka sibahan, all the time nga absent ka, gano'n man. Naisala, absent ka, ex, no, tanaw, maunay, way kalipay, absent. Okay, so smile ta. Nagtabi, during sa, dili excited, absent dyan po na. Okay, so, atong patalingugan, no, ang pulong si Ginoo, I hope nga, no, kanang, ang atong kinabuhing Kristohanon, no, sa dayang giluwas na si Ginoo, wala na ni siya may shown nga wala na tinguha nga mutalikod pa. Ato tuloy-tuloy na ni padayon